kako nam ABBA otpeva money, 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 novca nikad dosta, pogotovo kada je slava u pitanju. Sad kriza ne zaobilazi ni slavsku trpezu, nekako i ta opšta štednja, i ove godine većina nas će slaviti verovatno skromnije, međutim neki kad je slava u pitanju ipak ne štede. Pa mislim da će manje više to sve biti isto kao i prethodnih godina, ništa tu ni manje ni više. Blago vama, kod vas nema štednje. A šta pravite sutra za slavu? Za predjelo nisam nešto zadovoljna, do duše što je postna slava, tako da nije nešto inspirativna, ali tako za predjelo imamo neke salate sa tunjevinom i tako neke stvari, imamo riblju čorbu, posne sarme, posne paprike, pasulj prebranac, bobove pitije i ribu na nekoliko načina. Jo, kako ovo dobro zvuči, kako li ova domaćica sprema kad je inspirisana, zamislite tek onda. Sad muškarci su uglavnom spoljni momci kad se slavi, znate ono, donesi stolove, stolice, kupi šta treba, evo klimaju ovde glavom svi, ali neki i spremaju slavu, da, nemojte da se čudite. A što to muškarci spremaju na Aranđelovdan? Pitaćemo jednog Milana koji priprema jela za slavu već nekoliko dana unazad, za nekih 10 minuta.